Mundu gwetwo Carolina aikiuga mukamo wa ng'ombe. Mundu gwetwo Ken Mwangi aikiuga anja ni birika. We ni wora. Haya, mundu gwetwo Magi Githega aikiuga anja ni mukamo wa ng'ombe. Nake mundu gwetwo Mwangi Wangeci aikiuga nyondo cia ng'ombe. Thina mbere gututumira macokio maku nitukorwo twigithie na mbere wekimamurika. No kwa hinda riri twambe tumurike riboti ingi. Namba ya andu aria mari na murimu wa COVID-19 guku bururi-ini ni ongererekete na andu angi 195 thutha wa andu 1,852 guthimwo ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku. Gukinyirira riu Kenya yandikithitie arwaru 45,76 riri namba ya ithimi ithiete na mbere kwambaterio. Ihinda-ini riu andu angi 7 ni makuite guku bururi-ini na ukinyeria namba ya aria makuite 839 riri andu angi 227 mahonete murimu uyu. Na reke twambe tutamburuke nginyagia kaunti-ini ya Nakuru tugikimurika ndeto oro iyo igi murimu wa COVID-19 na maundu uria magitarie thiini wa kaunti ino ya Nakuru. Na kuri na ho thibitari-ini munene wa Nakuru level 5 thiini wa kaunti ino ya Nakuru thutha wa rigitani 22 kwirikana mari na murimu wa COVID-19 kuringana na kiama kia manathi Kenya Progressive Nurses Association. Thibitari uri ufatie kuhingwo na kuhiririo dawa toria wa ng'ombe wa Mainara tutariria. Namba ya arwaru wa COVID-19 kaunti-ini ya Nakuru ikoretwo ikiongerereka na gikiro kinene oro muthenya na gutiga kaunti ino iri imwe wa kaunti iria king'uki giki gituthukite weru na njira nene. Ica ikuhi murugamo wa bururi wigie king'uki giki ukionania kaunti ya Nakuru ni imwe ya kaunti iria homeno ithecereirie na njira nene. Ugwati uria uronekaga uri Matuura-ini nario riroriri thibitari-ini riu thina uyu ugarurukite na kuhofaniria thibitari uyu kuria arigitani matetete makiuga riu o ene makurirwo ni ugwati wa murimu uyu makihonokia mioyo ya andu angi. Admission ingesimama because right now BGH is contaminated totally. The virus is all over BGH. So what we were requesting, hospitali ifungwe kidogo. Admission isimamishwe a bit. We fumigate the hospital because the number is too high. And if we continue this way, most of us are going to drop dead. Kuringana na muigi kigina wa kiama gia Kenya Progressive Nurses Association Caroline Adwera, thirikari ya Nakuru ikoretwo itiganirie arigitani aya aria ihinda-ini riri matari na matonyo ma kwigitia murimu uyu na matikoretwo makiheo mathomo ma uria mangigitira murimu uyu. Here are traumatized because they have not been trained. It's not about debriefing, but they want to be trained on donning and doffing because they might be infecting themselves because they are not trained. Okoni aruti ya wira makagiaga na gucenjania matige guikara na N95 iria maraikara nayo kiumia kigima ati nigetha macenjerio. Ona ici ingi magithie kunywa cai nayo maracokia. Riu ninge ona PPEs nguo ici cia kwihumba riu iria tuheagwo mundu arathia kaiga hau gutire kombe fumigate. Thengia ya thirikari ya Nakuru kwirikana iri imwe ya thirikari iria ikoretwo ciarĩire mitaratara ya kuhitana na king'uki giki motungata thibitari-ini uyu na uria wihoketwo makiria hari kurigita arwaru wa COVID-19 ni ikirirwo nganja ni manathi maya makiuga mawatho mamwe ma kuhitana na COVID-19 ta cithambiro cia moko guku ciahukire tene. Arwaru aria tura suspect aria maroneka ta mari na COVID-19 gutire kundu kwa kumatwara. Riu ni ukuona angi mari o ward hamwe na aria angi. Uguo ni turenderwo guku kaunti-ini tugie na bed capacity iria iratwika nigetha ko ni murwaru na twika ati ucio ni aroneka naguo kana athimwo agatiga guikio na aria angi akaigwo kando. Arigitani aya maugite ni ugwati urabatara gutangikirwo na ihenya o uria kwahoteka makiuga arwaru a mirimu ingi na arigitani thibitari-ini uyu riu ni ugwati hari utambia wa homeno.
It's like we are acting as the source of infection. We are infecting the community. It's high time everybody knows there is a problem. There is. And it has to be acted on. Ona kuri uguo maabitha yani meheanite guthie na mbere na wira wao thengia ya ugwati uria umakureire maitho. So we are requesting that fumigation be done, PPEs to be supplied in large numbers, and also training to be done so that we can continue taking care of our clients and patients. Githe mutirakiona ni tukire wira na tikugama tugomete no ni turenda maundu marorwo wega nigetha tuhote kurigiriria arwaru aitu ona ngiribotera Kameme TV kuma thibitari-ini munene wa Nakuru level 5 ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina. Thegi wa ng'ombe naguo utheri wa mashini cia kamera muthemba wa drones hari kuhitana no rugi wedie no nyi wa njohi njikirire mukana mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti ya Kiambu ni ucerete matunda thutha wa maabitha borithi kwananga makiria marita 1,900 cia njohi mwena ucio. Gicigo giki gikoretwo kigomeirwo ni urugi wa njohi ino iria kaingi ikoragwo ikirugirwo hugururo-ini cia rũĩ rwa Chania. Wainina wa Kiarie na riboti ino makiria. Ni hindi ya mihango ya kuhitana na njohi njikire mukana huguru-ini cia rũĩ rwa Chania muhaka-ini wa gicigo gia Thika na Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu. Firigiceni iri gutongoretio ni munini wa County Commissioner Bankston Mayambi na munene wa borithi gicigo-ini giki Ellen Gakurui wa Njiko. Hindi ya firigiceni ino njohi muthemba wa kang'ara muigana wa lita 1,900 ni thukangirio guku magithukangia mariko ndumwe na indo iria ihuthikaga hari urugi wa njohi. Undu uria munini wa County Commissioner Bankston Mayambi augite ukinyanire kuma na uhuthiri wa kamera cia riera-ini muthemba wa drones. Tumekuwa na joint operation ya maofisa wetu wa security pamoja na chiefs na county enforcement officers, na wameweza kupata pombe aina ya kang'ara lita 900 na kuharibu kifaa kimoja ambayo kinaitwa boiler. Na leo tumetumia ile tunaita drone kama teknolojia ile ambayo Mheshimiwa Rais alisema itatusaidia kufanya kazi zetu za security ziwe rahisi. Aria makoretwo makiruga njohi ino makoretwo makirutira wira uyu ngurunga-ini iria cikoragwo huguru-ini cia rũĩ rwa Chania mita 400 kuma migunda-ini. Oho makioya mweke wa kurugamio kwa mĩhang'o ya magoti niguo guthie na mbere kuruga njohi ino. Ile advantage hii wakati wa corona kuwa mahakama zetu hazijakuwa zikiwafunga sababu ya zile shida mnajua ziko katika idara ya prison, lakini hata hivyo ndio wanapatiwa fine wakirudi, kwa sababu hata kuna wenye wamepatiwa fine ya 50,000 hivi majuzi, na wao unawapata wako na watu yao ambao bado unawapata wanaingia kupika kwa sababu kupata raw materials ni kama inapatikana rahisi. Mayambi agithie na mbere kuhoya thirikari kugura mashini cia kamera muthemba wa drones niguo kumateithĩrĩria guthie na mbere na mĩhang'o ya kuhukia urugi na wendia wa njohi ino. Ningependa kuhimiza ni serikali iweze kununua hii drone wakati wote, iwe kati ya kwetu Kiambu na Murang'a, ili tuwe tunaweza kuitumia wakati wote na itupatie maofisa wale ambao wanaweza zioperate wakati wote. Tunateremka pande hii na ni rahisi kunasa wale ambao hata wakati wanateremka mtoni sisi tutakuja tu kuchukua kwa boma, sababu inanasa hadi picha ya yule ambaye ako pale. Riu muingi wa gicigo giki ukiorio kuhuraga riboti mahinda kwa mahinda kuri maabitha borithi niguo gutigirira ati biashara ino ni yahuka kaimana. Wakija tunaharibu, lakini mwishowe ni community ya hapa ishikane na sisi tusaidiane tumalize, kwa sababu hata tukifiaka kichaka wanaingia kichaka kingine. Itura ria Makwa ni rimwe ria matura gicigo-ini gia Gatundu ya Rugongo maria mari ngumo ta ndegwa ndui kumana na urugi wa njohi njikire mukana iria itigite anake aingi mari toro, no indi ni toro uria utokiragwo mundu wa koma. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wainaina wa Kiarie. Thegio Wainaina wa Kiarie ni undu wa riboti ona nitukorwo tugikimurika ndai itu ya muthenya wa umuthi na ndai ria twagikuria ni weyo Keinie gitaita ni kigiki Sesem Press Isaac aikiuga mukamo
Jack Jambu aikiuga ni mukamo. Mudogo to Davis Scott aikiuga kumakoroga mwena wa Muranga aja ni mukamo. Karo Jerry mukamo. John Washira mukamo. Aya Cecilia Nyoiki aikiuga ni Karia Kanyau. Aya Marilyn Mwagi aikiuga mukamo wa kao. Haya John Dongo aikiuga ni thafuria nduriko. Kamuthi akirathi kiriko. Haya mudogo to Gabriel Kimani aikiuga ni matata moshoro. Washira yule mpenda Kristo aikiuga mukamo. Magi mukamo. Mudogo eto Joki Mwaura aikiuga ni kinyagio shoro. Patrick aikiuga aja ni mukamo. Joy Shege mukamo. Haya mudogo eto John Mushiri aikiuga aja ni mukamo. Caroline Waboi aikiuga mukamo wa kao. Mwari wa Wanjiko mukamo wa ng'ombe. Elias Shege mukamo wa ng'ombe. Na mudogo eto Magikaru kumakoroga mwena wa Jafine aikiuga aja ni mukamo. Mam Joy aikiuga Kini Gitaita ni kiogoro kia irigo. Asha we ni wage kego Drake onyeneke wake gwana mabere. Haya mudogo eto Piuri Shege kumakoroga mwena wa Muranga aikiuga aja ni mukamo. Na mudogo geto David Kiarie kumasubukia aikiuga ni kahiga. John Bees aikiuga mukamo. Karen Mwaura aikiuga mukamo wa ng'ombe. Geoffrey Kimani aikiuga ni mukamo wa ng'ombe. Peter Mwagi mukamo. Zakayo wa Subukia. Na mudogo eto wa Muthia Phyllis Moirore na Esther Hogi maikiuga aja ni mukamo wa ng'ombe. Mire Kimani mukamo wa ng'ombe. Na mudogo eto Jage Mwoge Koyo Muturi aikiuga aja ni mukamo wa ng'ombe. Aja ito muthenya wa umuthi niriko Kini Gitaita ni kigiki. Aja ni mukamo ni gatho muno makiria. Na gaikio na andu aingi ni magikigi ata mudogo eto Kijo Muiga. Joyce Gatia Kezia Gitau Edith Mwihaki kumakoroga mwena wa Endarasha ni gatho muno makiria. Ni geto Nungari wa Kamau tugekimwa na wagaki wa Muthoni mathaini ma thaa 3 kare kinioro gaka thiini wa mohoro ma Kameme TV.